سروک نیچیروان برزانی سروک هریما کردستان ایرول هولیر ده فرما مریدا آخفی بفرهی بحثا روشا روش آوای کردستان کر بحثا هزین سوریا دموکراتیک کر بحثا هفدیتنا خو سروک سوریا احمد الشرع کر گوت دی داوی لسیستم مرکزی لسوری هات دی نابه سوری ببا ولاتکی مرکزی لسوریش برکو تنه پیکاته یک تنه کرد هنه عرب هنه پیکاته دن لسوری هنه هر وها اشکره کر کویج احمد الشرع سروک سوری را اشکره گوتیه که نابه سوری ولاتکی مرکزی نوفندی به سروک هریما کردستان نیچیوان برزانی بحثا قهرمانی شروان حسدیجی کر گوت حسد شرکی گلکی مزن لدجی داعشی کر شهید دان نابه همه وها رابی و جیرا بیجی واره تفلی ارتیش سوری ببه نابه افتشتا وره کرن گوت دوی ریه که دن جویه کرا وره دیتن خوی لروی واقعیه و اوی استا لسوریا هیا برای من وايد بینم دلین اما آخر فرصت ابو سوریا لبرا و من پیم ویا رولی ایمش وکو کمالگای نیو دولتی اویا که چون یارمتی بدین ام هزه بتوانه سوریا برو آراسته کی تر بباد اما بچای مترسی سیری ناگین اما دلین خلقی سوریا به همو پیکاتکانی و شایسته جیانه کی باشترن زور توشی نهامتی و ناخوشی بون او ملتا به همو پیکاتکانی و شایسته اویا جیانه کی باشتریان هبه یک نقطه مهمه که اما پیمانوایا نقطه کی خلافیه حتی لبوچونی اما لگل دمشق اویش اویا اما پیمانوانی سوریا به شیوه کی مرکزی دکره بره و ببره اما نقطه خلافه و ام موضوعم حتی شخصی خوم لگل بره سروک احمد الشرع قسم لگالی کردوه و پیم گوتوه سوریا بو پیکاتانه که لسوریا دجین سوریا تنها پیکاته نیه سوریا کمالک پیکاته کردت هیا دروزت هیا علویت هیا مسیحیت هیا اما نه هموی پیکاته سوریا کواتا تو بلی من ام سوریا به مرکزیت برای و دبم بشار اسد چو یکی تر هاته شوین و مرکزیت که وکو خوی دبینه من او با اما لحریم کردستان پشتگیری ام بو چونه ناگین و اما امشمان با سروک شرع قطوه يعني پیمان قطوه بلام لعيني وقت اجداد خود به فرصتك ايش بمانه بدرد لسوريا بزانين برو كده بن برو سوريا برو كده بن بلام سوريا بآراسته مركزيتك بقوات لنا سوريا ممكن يبري وابچه مسألة تركي كي قليلة كي من بما هر دوكيان لسار حقا بلام قصي اما چون بو برایانی خومان لسوریا قصی اما بو اوان او بو بزودترین کات برون بو دمشق پرچمی نوی سوریای نوی هلگرن خوتان بخواون پروسی سیاسی بزانن اوفیسک لدمشق بکنوا خوتان بخواون مال بزانن و لناو پروسی سیاسی سوریا دا بجداریه کی کاراتان با هبه قصکی اما بو برایان من لسوریا رک اوه برون بو دمشق پایتختی خودتانه ولاتی خودتانه نابه چاوره هیچ دک من نازم مثلا وان چاوره چه دکن چاوره چه گورینه که یعنی پیانوا چه گورینه کرو هر گورینه روی بداتن بمصلحتی اوان لودایا لگل دمشق ریگه یک بدوزنوا ریگه چاره سری که حل لگل دمشق بدوزنوا اینجا که زودتر دست پیش خریده که چه دکا مثلا سید که من پی مایوی که پیان گوتبون ایو دبی بین خوتان بتوینه و لناو جیشی سوریا او درست نیه او بوچونه که غلطه هموتان یک ورن او ناکریتن مع قبول ناکری والله دکری لبینی اواش شتیتر بدوزنوا يعني ام جماعته لمساله داعش دا زور شهیدیان دا کارساتی گوریان بسر مساله الهول حساب کرد 10,000 امانه چکداری داعش استال السجن لوی تو بی امانه هموی بنادیده بگیری پیان بلی ورنو اینجا حقی ایم بدن و حقی اوش خوا کریمه کس و ناروا سوریا یک دبی برای و بچی به شیوه کی
نەک بە شێوەی مەرکەزی بە شێوەی دەبێ هەموو کەسێک لە سووریا خۆیان بە خاوەنی ئەو وڵاتە بزانن. بەحسا تشتێکی دنجی کرد سەرۆک نێچیروان بارزانی گوت پەیوەندیên وان û birayên wan li Rojavayê Kurdistanê hinek caran germe hinek caran sar e. Lê dibêje wan qonaxa şerê li dijî hev derbas kirin yanî edî di kultûra wan da ew şer nema. Nêçîrvan Barzanî ji Rojavayê Kurdistanê jî xwest ku PKK destêwerdanê di kar û barên wan da neke. ئەوە طبیعیە زۆر ئەوە طبیعی هەندێک جار سار دەبی هەندێک جار گەرم دەبی بەڵام لە پرەنسیبەکە هیچ ناگۆڕترێ وەکو ئێمە و یەکێتی هەندێک جار یا ساردە هەندێک جار گەرمە هەندێک جار خەڵک دەترسێن دەڵێن چ دەقاومێ بەڵام هیچ ناقاومێ بینی ئێمە و ما بەجددی هیچ ناقاومێ من یعنی دەیان گوت ئێستا دەبێتە وەختێک دەبوو دەبێتە شەڕ و فڵان و کاکە ئێمە ئەو مەرحەلەیەمان بەجێ هێشتووە ئەمە شەڕی یەکتر ناکەینەوە ئەو مەرحەلەیە الحەمدولله لە کورد لە کەلتوری کورد دەرچووە ئەو مەرحەلە نەک لە عەویتە لە کەلتوری کورد دەرچووە مەرحەلەی بەڵام کێشە نییە ئەبەڵێ وەڵە کێشە هەیە هەندێک جار کێشە زۆرن هەندێک جار زۆرن بەڵام لە نەتیجەدا ڕۆلی ئێمە ڕۆلی یارمەتی دەربووە بۆ ئەوان زانی ڕۆلی ئێمە ڕۆلی یارمەتی دەربووە و ئێمە داوای ئێمە چییە لە ڕۆژئاوا ئێمە دەڵێن کاکە خۆتان دەتوانن ئیشی خۆتان بەڕێوە ببەن ناکرێ پەکەکە تەدەخل بکات لە ئیشی ڕۆژانەی ئێوە گەورەترین کێشەیان ئەمەیە ناکرێت دەبێت پەکەکە وازیان لێبینی پەکەکە وازیان لێ نەینی ئەوان ناگەنە هیچ پەکەکە دەبێت بە تەواوەتی واز لەوان بینی و ناکرێت تەدەخل بکات لە شێوەی بەڕێوەبردنی کاروبار لە ڕۆژئاوای سووریا پێی دەڵێن ڕۆژئاوا لە ڕۆژئاوا ناکرێتن ڕۆژاوای کوردستانی تشتێکی دە جوارە بێژم ما لە دهۆکێ نەرینە خەڵکێ کرد کوردێن ڕۆژاوای کوردستانی ما نەرینە وان ستاند کا لەسەر تەبلیبوونا هەسە دێت ناوە ئارتێشە سووریەدا چ دفکردن مەسەلەن هەموو دەبێژن نابە شەروانên کورد çekên xwe teslimî hikûmeta Sûriyê bikin tiştekî din jî dibêjin daxwaza wan ew e ku leşkerên roj pêşmergeyên Rojava ku keç û kurên Rojavayê Kurdistanê ne û vê derê dimînin biçin Rojavayê Kurdistanê li gel şervanan Rojava biparêzin. Li meha Adarê li hevhatinek hate kirin di navbera hikûmeta Sûriyê û rêveberiya Xwîser Rojavayê Kurdistanê ku li gorî wê Hêza Sûriya Dîmokrat hese de bibîte pişkek ji Sipayê Sûriya. Lê piştî hingî şirûvekirinên cuda bû vê birgê hatine kirin. Rêveberiya Xwîser dibêjît me gotiye ku hese de bi xwedî taybetmendiya xwe bibîte pişkek Sipayê Sûriya. Lê hikûmeta Sûriyê dibêjît nexêr me gotiye hese de helyet nav Sipayê Sûriyê da. Di nûke da hesede çend ya giring bo Rojavayê Kurdistanê û hebûna wê baş e yan xirab e. Em biçîn vê pirsê ji penabên Rojavayê Kurdistanê bikeyin ka ew ser vê yekê çi dibêjin. Li Rojavayê Kurdistanê madem bergirî axa xwe dikit hebûnawa wê baş bêt. Bes em bihêvîne wekû miletê Rojava baş ez wekû penaberek başûrê Rojavayê Kurdistanê dimênim hebûna qesedê bi tenê Rojavayê Kurdistanê nekafiye. Yani çawa nekafiye em me leşkerekî roj jî heye. Me leşkerekî roj heye me divêt ev leşkerê roj jî dakeve beravaniyê mil bi milê qesedê re weke gotbêjin quweteke eskerî çê bibêt hem heqê me jî dê parastî bêt û hem em çîn bêhtir bergirî ji axa xwe jî bikin. Ji bo مصالحê Kurdî jî yani divê qesedê hebe yani hinek Kurd hebin li wê derê tişta birêve bibin û her jî domayîk divegerê axiftin ji ehzabê me yê Kurdî re em nikarin gelekî tê de biştexirin bes divê heqekî Kurdî jî tê de hebe. Yani ev qasala şer dikin û siyasiyê me hemû tê de şexulin ji bo xatirê û tiştekî heqekî Kurdî xuya bike û bi sanahî herê jî çê nabêt. وەکو پەنابەرێکی ڕۆژاوا باشووری کوردستانی ez gelekî baş dibînim hebûna qesedê heye ji ber
وەکی هێزێکی کوردی تێ بنافکردن لە ڕۆژاوای کوردستانی و ئەم بهێڤینە وەکی سەرۆک چاوەبەرینەها گوتی ئەس بوارەمە وەکی قەسەدە وەلاکن ئەم دخوازن هێزێمەیە عەسکەری نەبەس قەسەدەتەنێ لەشکەری ڕۆژی هەیە لێ دەرێ و بە هەفدورە هێزێکی یەک چێک بکن و بەرەوانیە بهترجی بەرخاکە خۆ دەبکن. يعني انا دعوت كنت ببرا هزي كردي نمينن افيا قال لك زحمتي ام دبينن خاصه انه بشتي هاتنا جنرال مظلوم عبد الفرجم جنابي سروق وبشفانيا باشور واقليم كردستان جمر يعني اف قال لك تشكي قلكي منظمبو وان شاء الله ام هيفي دارن اف مثلا لشكري روج الفيدكي بارتي الفيدكي انا كسي او جماعتي روجافا دسي خوتي خندسي هفدو بيشتا هفدو بقرن